Nakon unošenja smještaja na sajt Bukaweb, na vašu mail adresu stigao je mail da vaš smještaj nije odobren i stigao je spisak izmena. U ovom videu pokazat ćemo vam kako da ispravite greške i pošaljete ih ponovo na proveru. Dakle, kada otvorite poruku sa greškama, otvorit će se tačan opis informacija koje nisu dobro unete i ono što je potrebno jeste da kliknete na link ka svom korisničkom panelu u kom će također biti upisan detaljan spisak grešaka sa objašnjenjima šta je potrebno izmeniti. Prva greška jeste u okviru dela struktura. Tu je potrebno označiti broj gostiju za koje je smještaj raspoloživ. Dakle, ovdje je ostalo 1, na primjer, smještaj je raspoloživ za 4 osobe, što ćemo ovdje i upisati i kliknuti na opciju sačuvaj. Kada ste ovo sredili, potrebno je da odete u deo lokacija, kao što vidite, i unesete preciznu lokaciju smještaja. Dakle, upisano je samo Beograd, te je potrebno upisati ulicu i broj, na primjer Kosovska 5, Beograd, Srbija. I tu provjeriti pre svega PIN, da li je dobro označen na mapi, a zatim označiti opciju sačuvaj. Kada ste izmijenili navedene greške, potrebno je da kliknete na opciju pošalji na proveru, nakon čega će vam izaći poruka da se informacije ponovo proveravaju i u najskorijem roku će vam biti ili ponovno poslate greške na mail ukoliko niste na pravi način izmijenili prvobitne, ili će vaš smještaj biti odobren i vidljiv na sajtu.